le tuna star question number za som ni le patina kan kalang zot turin champhai not bill to member zone tapu es ginzalala lo somang Bu Speaker Kalome, Honorable Minister Art and Culture Department Changtu in Kazona min chanata na kazona te chu heng te hi ni e pakhat na chapchar ku thi tu nai ro pui le namdang chim thei turin malang na omem ti ania pani na Manipur le mundanga chapchar ku mang thin kan mizo unau dang te ne na he hun hi man ho the dan omangem ti ani pu speaker Kalome ole art and culture department changtu minister pu sira soibong lo somang pu speaker Kalome champhai not bill to MLS tak pu h kin zalala zo na pakhat na e na chan na chu chapchar ku thi mizote ku ro pui ber ani angin hei aya na sa jok le ro pui zo ka man ani theinan ma lak reng ani tin bina Manipur le mundanga chapchar ku mang thin kan u naw dang te ne na he hun hi man ho thei dan a omangem ti chan na chu chapchar ku aizola lom na hian Manipur le mundanga chapchar ku mang thin kan u naw te som thin an ni le zo bel zo turin na zo zo na nei tin zo na nei lo ni ke le lo somang Bu Speaker Kalome, Honorable Minister in Kazobel na min chan turatan kan du te chu pakhat na chuan kumin sang ni som ni paruk chapchar kut kan man hun hi atlai deu duai ni hriat na kan nei dewa hi nge chan ni reng reng ti kan zot duwa pani na chuan chapchar kut hi tourism lamtinen hian convergence tunai lian zogin kalpui ila chuan cultural tourism na sataka promote na ni thengem ti hi kan zot duwa tin hei athuin kan soi thina aizol khopui hi zofa te Jerusalem ti ni thina hi ataka athlen dik theina turin zo na thak te nam thil le an puan ang chi emo thil dang dang te pon yang chu culture thir te pholan na tur hi tourism lamte ne na mo engemo lian deule ka han kalpuya zo cultural center kan tiang chi te han dina khatia han tia an nam zia rang ang chi te pon pholan theina tur khatia hi buat sai the dan om theyangem ti kan zot du boka he hian tourism lama po na sa takin min pui don ani ti kan soi du bok ani pu speaker Kalome zo bel zo turin member zone ta pi provat chok mai lo somang pu speaker Kalome Art and Culture Department Changtu Minister Zom Takina Chanata na ka du chu chapchar kut mang turin RD block headquarter ata sumda ani ani chuan block tina engzar nge hi ka zona chan chu khothen khata hian chapchar kut hei khopu yan ron kal thei lova an mani ta na mang thei tur ani chuan chu kan sei zaw le ka ni chu Kalome le zo bel zo turin member zone ta pu clement lan ming thang lo somang pu speaker Kalome zo bel na Art and Culture Department changtu kan minister zone ta ku sila soibong chan atana ka zona pakhat na chu Living Museum falkona kan nei hi chunzom zel tum aniem tin he Living Museum kan nei hi engtiang taka chortang kai nge ani ti ni phot sela pani na chuan Mizoram hian archaeological survey hi nei ani ve to em nei ni ta se a result hriat thei in omem ti le nei lo ni lo ta se enge achan ti ania tin pathum na chuan Aizol Babutlanga Archive Building hlui to tak hi sakhat tumna a omem ti ka zona ni Kalome
le chang turin Art and Culture Department chang tu minister pusilal voi sei wo mai lo so mang pu speaker zona nei tu ina a zo bel na kha art and culture le tourism te chung chang ani ya hi chap char ku tan man hi tourism department te ne na kai kopin kalpui thei ani angem tin nam rang rang Mizoram kan oma chi rang rang heng mi te nam thuang pho cho na mun hi siam thei ani angem ti ania hei hi a thakop maya zona tu na zo bel na hi a poimo khop maya amai ro chu art and culture helai enge ni department dang te ne na converse tura han kai kop lai ve la khachu art and culture department parview ani chi alwa ngai to na se ne ro chu a thakop mai tin enge ni nam sang sang chi sang sang te na kan thuam akha pho cho na mun te hi hemi tourism department te nen boka tangtlanga ti theidan hu amangem ti akha kha po kha thil thatak mai ania zui thei phei chani sera ti hlot lin thei phei chani sela atha khop maya heng te po hi la soi ho wa langai to ho zel tan po thil thatak ani ome tin pi provide zona RD block tan sumda ani chap char kut man na tan tian ya hei hi chu kan la da thei lo district rang ranga kan da aizola tin district ba ka hian mi Mizoram pon India ram khopui Mizoram house kan nei na muna chap char kut an rem chan angan man ve na tur hian poisa kan da hemi ablok ang hi chuan kan la da thei chia lo ani ti kha ka han chan dan ni ta sela tin champhai not champhai south bill to MLA zom takina aron zo na hemi archaeological survey hi nei ani to ti kha ani archaeological survey hi apoi mo khop maya achan chu tun din huna hian mizo te hian kan hi story kan mu thei le kan chiar thei atang hian kan thlang tlak dang mu mal tak zia kada kan la nei thei lova tin kan chan chin kan origin po hi mu mal tak chiang taka ziak thei hi kan la nei chia lova chu wang chuan Mizorama mun hlui kan nei rang rang than hlui atang te hian archaeological exploration te hi kalpui chho ania thei angin tin archaeological excavation te po hi nikum lama te po kan lo kalpui to chuta chuan pu speaker toy te kan chan du chu dungtlang champhai district a khian NEC atangin nuai som pariat nikuma khan kan muwa chumi mang chuan archaeological excavation hi nei ania chutaru ngu te chu la in carbon dating titurin data laboratory Florida USA thon ania a result po kan hreto chuan akum upat lama kha sangkha zasari somli atanga sangkha zariat edivel ni in soi ania he excavation hi kumin January ni soma khan kan jova
tin hemi ba ka hian thing khuang ngopuk North College Saitual District chunga mi po heta tho hian ru lak te kha laboratory endik turin thon ania a result te po kan hria atin hemi ba ka hian Birbal Sani Institute of Paleo Sciences Lucknow Uttar Pradesh scientist tenen ruro sampul hi la ani to laboratory hei po hi zir chian tura pe ani ti kha kan chan thei chin chu ania tin pu speaker hemi living museum chung chang hi Mizoram re la lo lu khan Mizoram rontlo du le rontlo cha local thin te khan en tur le mu tur hi an mamo ani chu art and culture department hian hria angai vena kan department kan secretary hovin ngai tu na an manga ti chuan heng mi khwalzin te na tlo tur an neya en du le mu du an neya hi rem changa la in kan mizo nun phung kan culture kan ei le in thlengin hei hi ataka mutir theidan aw mangti ngai to na mangin nikuma khan living museum hi bultan ania thang thar le zirlai te po hian mizo rim po hian kan mizo khotwal nun zai le lama niamo kan khosak dan le kan chin dan phung po kha an hriat to lo ma wangin art and culture department chuan ziak emo thu mai ne lovin mu thei nge ya zirtir na siam kha tha atia chu wang chon living museum hi kartin in rin ya piang in zo khwa falcon a son nei thin ania nikuma kan man tana khan Mizorama IAS officer kan nei te angani Central India officer kan nei ho te tin police lama IPS officer kan nei ho te an lo kala tin Bombay atang te Delhi atang te West Bengal le Bangalore atang te point an lo kala an ni hian YouTube pa an ma ni lama te da satakin an the dara hei hlok thak kan tia tin mizo thang thar thalai te tan po a hlok thak ma nei chun zom zel kha kan be sei ni ti ka chan thei dan ani pu speaker kalome pu speaker ka zona pakhat ka zona na pakhat na khamin chang mi lo maya minister zam takhan chapchar ku man hun hi atlai te deu emo ti lai kha enge chan ni ber ti lai kha ni an min sarkhan chan le lok thei chuan ole ka lo mai ani ka siak kim man lo thina ka rin ru het sak lu tuk lo wa alom ome a chan oma chap char kut kan man hun hi kumtin in February thato hemi zir tom ni nung ber ti kha ania hemi rol chi han central K3P hian general conference an nei ve boxia a huna kha first Friday kha hun kha ai nang thina chu wang chuan organizing committee in thulo lut angin ngai tu na a seng ta chu ta chuan sarkar lamjok hi kan tol theyang ti in kumina tang hian mars ni som pathuma chapchar ku thi mangturin ain buat seita chu kumina atlai chan ania hei hi kumtinin kan hun ruat pa ngai hun nget kalendara po hei hi kan man chau turani Speaker ke poka zona pakhat nei apui mo te sia ala chalo aizol babutlanga archive building lui tak hei alu sia hei sakhthatumna awmem ti ka zona kha min sang themo ole minister kha chan thei chu chan thei lo pon ri lo ale kalome pu speaker min kan member zam tak khan min hrethiam sela nia archive building hi pakhat kan neya Mizoram pum pui hian archive hi apoi mo
hei mania na engeni Trump masa khan aizol DC office ten kanga khata khan document abo de vekani DC kan document poimo tak tak kha khang te kha archive hian lo vong him ila chuan lo kang po ni sela kan document poimo kha hum him ina om don ani hei hi voini rem chang kan langa department rang te po hian an department thil da that tur hi archive hian ronda na chang khria se ti kha voine hian zon mang khan kan sei duwa ti chuan a building so a chetoa a hlui to en ma tin a chunga a hemi document chi rang von that na khola oma song te po so ti phui sui ngai ania eng po ni sela archive building sak thathi kan be seya kan sarkar apo kan thlen towa pathian in remati chuan nakina saskia tang te poin kan la be sei chawanga sak that hi chu kan be seya kan tumani ti kha kan soi dowa chap char kut hun chung chang kha kum tinin mar thla zir top ni voi ni na ni zel tura organizing committee na arwa manani eti kha an soi belani ku speaker kalome le alo mo me